engutege kuteza abantu omutwe nerwo mutawuni y'Ibanda eza Kagongo kandi bingi bizire barikweterera enduru ko kutwakorekere nyuma ho makuru gitu bito kukorwa kikarema ahabwe mbere egi kugumeriyo kuterebera kanitaka hata akakiko k'enguuto kashitamire kahinguzo kwandikira ekitongore kya UNRA okutaho buryo batereho korasi narse batakuteraho korasi dikirize korasi yabo bagiyeho bitusigara mu ruguto rwitu rw'ebyina rwa Maramu so ruyari icyo twasaramu kandi ayibwambira ikinde kiraha ngo twamara meeting ngikinde kiraha n'ujya ngweje barabagihandike tugisayininge gigendane nani za Kampala gisubmitinge omuyunura turebe ekibatukorera engutege netwara abantu bingi na munonga kuzo mu irwaro lya Kagongo kandi nabweza no mu district ya Kitagwenda kugumiza mu Rubirizi ekiri kumanyisa ngu neyo mugasho munonga hantunguka y'Ibanda omucyaro wija arikwenda kuzara Kagongo yaza kuza kuvuga omuri Ibanda tawo no kuza kumurabiza kumurabi yo mu rukutoru akakiko aka karwebembera Choma Xavier MP w'Ibanda North kahire reporter yenguta hanyuma yo kutandika kwa kota ya kabiri yo mwaka gwebye sente ogw'2024-2025 kandi kishangirwe ngo nyingi ziri mu mbera nungi banyuma yo kukwesa biliyoni emwe so nitwara umushogo kusima abantu bona abanyibanda bakwatanisa hamwe na roads committee abo kutwikiriza ukorashi ukoze sente zoji abo kubana bose kuba innocente konkoze nka muhando umuntu akuzibire gukora shi kurabya hunke cya grader n'ingaki habiro no kutesa hanguto ezo kuza kukorwa okwera abatura okwinegeze ntunguka hati ngoruguto rwa Rwengwe sigerra rukatemeraho rukafumikira Katunguru uruguto rwa Igorra kuzarwo muhoro uruguto rwa Ntungamo rwenshe bashebe muri Kihangara uruguto rwa Kihangara kajwa mishana Kaburo hati uruguto rwa Kafunju total impossible tukurabwo kandi ni kilomita kwinganaga mukamukaga kandi abo n'urura muri ningina n'icyo babitoje barana imasarera aho yakora kumwa gisenge Gashaka Timothy Mushabe.